keduk kejak beli sampun tahun-tahunan jalani astungkara kejani ira genu sehati sing pocol tiang ngalahin umah sing pocol tiang ngalahin rerama ngatohin tresnan tiang ngajak beli yen bok tiang beubanan anu ke beli dama yen kulit tiang berkeriput anu ke beli dama ngusut yen tiang sing buin jegek cara ipidan nu ke beli sayang tiang ojo tekamai ngoyong dini ngayahin beli bener netiang ngayahin rerama ane mekadep tiang ada keto pengorbanan tiang ulian sangat tresnan tiang kapening beli oh beli sayang sayangin tiang sekayang-kayang ganti umurnya tiang sing pocol tiang ngalahin umah sing pocol tiang ngalahin rerama ngatohin tresnan tiang ngajak beli yen bok tiang beubanan anu ke beli dama yen kulit tiang berkeriput anu ke beli dama ngusut yen tiang sing buin jegek cara ipidan nu ke beli sayang yen bok tiang beubanan anu ke beli dama yen kulit tiang berkeriput anu ke beli dama ngusut yen tiang sing buin jegek cara ipidan nu ke beli sayang tiang ojo tekamai ngoyong dini ngayahin beli bener netiang ngayahin rerama ande mekadep tiang ada keto pengorbanan tiang ulian sangat tresnan tiang kapening beli oh beli sayang sayangin tiang sekayang-kayang ganti umur ngantiang ulian jujur beli ngae tiang tresna ken beli singalah apa cuma beli masing orang ken tiang deng aku ngalah yening jumah mula sing ngalah deng aku sugih yening makajang ulian banyile daja beli setata seselan teken raga
jetakonin ada ke anak sing ngelah hutang nang jesuluhin nak maka jangan jak kewa dia pen montor tua angkan paling ngatahin tiang sing kenapa ne penting tiang nakan dia pen kapah beli tak nganggurin tiang ulian sing nyidang biang montor langis kanggo wang malu iraga kewa ne penting tresnane nu tetep aga berjebak bisa tatap seselang teken raga yang jani raga lacurnya nawang manian raga ngalah nang jetakonin ada ke anak sing ngalah hutang nang jesuluhin nama kajang ngajak kewa dia pen montor tua anggon beling ngatahin tiang sing kenapa ne penting tiang nakan dia pen kapah bali tak nganggurin tiang ulian sing nyidang liang montor langis dia pen montor tua anggon paling ngatahin tiang sing kenapa ne penting tiang nakan dia pen kapah bali tak nganggurin tiang ulian sing nyidang liang montor langis kanggo wang malu iraga kewa ne penting tresnane nu tetep aga bengong pedidi nungkulang sebet hati petangnya dedatku mine rasa yang mati ingatkan dewek merapalas metunangan tanpa besan beli ninggalin tiang angsa di hati ngangah rasa tangkahe amon tamakelone ragam tunangan tan bina kadi anak kebam makuranan dadilas beli ninggalin dewek tiang pocol beli selesai saing ucapan sayang nanging mejani besi tuara mabukti saja buka sesenggake layah hitan
pen beli mo pogin tiang yen mula ulian beli maka tresnan tiangi bisa dia tiang kal nerima bisa dia tiang kal nerima. Ngilangin ilmu iseng jani pesumalali sing medaya sagetang nepokin mantan tunangan. Disubane mekeluraga sing tan ketemu uli yang kerasa hati tiang jani kengken kabarene jani apa kesubang ngelah tunangan kenyang manis ne nyauten ngorahang nu padidi yang dadi mawali nyumunin oh sing ngidang sapang nepidan oh jani rindu rindu ne matamu jani daman daman ne matamu oh 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 kangen kau raga ngortang unduk kene bidan sing kerasa sakit suba patang gumine disubane mekeluraga sing tan ketemu uli yang kerasa hatin tiange jani kengken kabarene jani apa kesubang ngelah tunangan kenyang manis ne nyautin ngorahang nu padidi yang dadi mawali nyumunin oh sing ngidang sapang nepidan oh jani rindu rindu ne matamu jani daman daman ne matamu oh 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 ngilangin inguh iseng jani pesumalali sing medaya sagetang nyapukin mantan tunangan. Jane itu sing sakit tinggalin tunangan ngajak na elo megandengan tangan aduh mesrane sesak tangka tiang enanang pede ipi dan tiang tu sing percaya tradisi
hang ragan beli sesai ne pesu meganti na Allah jani tiang ninggalin beli dhuwur tiang pedidi beli megelut magi sepan kadi anak manitu sing maji meganti-ganti anak Allah aneka ajakin beli mirip sesai ragan beline suba mok bogen tiang bunap yang jani tiang nerima nak muani nebas bares buka beli tong ngajak pesu neng ngajak pulas nagan beline setata nerima. Sing percaya mireng angkat tradisi aneng ora hang ragan beli sesai ne pesu meganti na Allah ne jani tiang ninggalin beli dhuwur tiang pedidi beli megelut magi sepan kadi itu sing maji meganti-ganti anak Allah aneka ajakin beli mirip sesai ragan beline suba mok bogen tiang bunap yang jani tiang nerima nak mani nebas bares buka beli tong ngajak pesu neng ngajak pulas ragan beline setata nerima. Sakit hati puniki sing medaya dewek tiang solat tunangan buka beli ne mangkin tiang lungsur mapami. Girang mana tiang ritat kalem mirengang alus waran beline ngetisin kenah tiang bunga-bungane kembang nyangger tresnan iraga kupu-kupu macanda makabar uber-uberan bina kesaksi tresnane puniki iriki iraga adungan janji jagi pacang margi yang tresna ngantos mati
paras beline Sempunang ragan beline sang sayang Kepining dewek tiangnya puniki Wantah ragan beline sangat tresna Oh beli jiwa tantia wantah ragan beli mas mirah tiange Oh beli jejehang tiang yening ragan beli mengalahin tiang Oh beli jiwat mantiang wantah ragan beli mas mirah tiange Oh beli jiwat mantiang wantah ragan beli mas mirah tiange Oh beli jejehang tiang yening ragan beli mengalahin tiang Dingin di petang ini jani Ingat tiang ngajak ragan beli Ni biasa ni nyarangin tiang Angat tiang di gelutan beli Jani tiang matimpal sepi Penwenten malih nampak lawat beli Ne biasa ne nyarengin tiang Boya jawan tak arah asloki Hilang makejang Ulian rarama Beli sing restuin Pertemuan iraga Kehalangin kasta Tiang wanta sudra Sani mawina Tresna kepala sang
Jawantara asloki hilang makejang ulian rarama beli sing restuin pertemuan iraga kehalangin kasta tiang wanta sutra sani mawinang tresna kepalasan hilang makejang ulian rarama beli sing restuin pertemuan iraga kehalangin kasta tiang wanta sudra sane mawinang tresna kepalasan kepalasan kehalangin kasta